U današnjem klipu želimo da vidimo koliko je zaista napredovala mobilna fotografija, te ćemo uporediti uzorke snimljene pravim digitalnim aparatom sa manjim Micro 4.3 senzorom i izmenjivim objektivima i sa druge strane prošlogodišnjim Samsungovim Note 10 Plus modelom koga krasi pouzdana i proverena kamera. U odnosu na telefone srednje klase, Samsung kao i drugi proizvođači naglašava da upravo top modeli imaju performanse kamera koje mogu da se porede sa pravim fotoaparatima. Dobrodošli kod e-savjetnika. Što se tiče konfiguracije, fotoaparat koji danas koristimo je Panasonic Lumix GX80 sa kit objektivom 14-42 mm, otvora blende 3.5 do 5.6. Posjeduje dvostruku optičku stabilizaciju tela i objektiva, SMOS senzor od 16 megapiksela veličine 17.3 sa 13 mm, a podešavanja su postavljena na automatska. Sa druge strane imamo Samsung Galaxy Note 10 Plus koji je opremljen sa 3 kamere. Prva primarna kamera od 12 megapiksela 26 mm ekvivalent, otvora blende 1.5 do 2.4, posjeduje dual pixel autofokus, posjeduje optičku stabilizaciju slike. Zatim tu je širokougaoni senzor od 16 megapiksela, 13 mm ekvivalent, otvora blende 2.2 i na posljedku imamo telefoto senzor od 12 megapiksela, 52 mm ekvivalent. Ceo sistem ukupno raspolaže rasponom od 26 do 52 mm, otvora blende 1.5 do 2.4. Fizička veličina primarnog senzora je 7.06 mm, a takozvano mašinsko učenje, to jest software kamere, nadoknađuje veličinu senzora. Pogledajmo šta smo sve zabeležili ovim kamerama.
Nakon primjera koje smo odabrali, možemo da primetimo kako je mobilna fotografija definitivno prešla dug put do ovako fantastičnih rezultata. U svim uslovima snimanja Galaxy Note donosi odličan dinamički raspon i vrlo upotrebljive fotografije. Sa druge strane, fotoaparat daje dosta prirodni izgled sa više detalja, bez naglašenih boja, što je pogodno za postprodukciju. Kamere ovakvih flagship telefona danas podmiruju potrebe svakodnevnog čoveka u svim osnovnim aspektima, pogotovo za ličnu upotrebu ili društvene mreže. Međutim, ukoliko idete korak dalje te zahtevate nešto više, ni jedan telefon vam neće biti dovoljan. Moderni fotoaparati su svakako fantastične alatke za profesionalni rad i nude neverovatno mnogo mogućnosti. U današnjem poređenju koristili smo samo osnovni objektiv sa kojim se ovaj aparat i isporučuje. Da smo koristili na primjer teleobjektiv ili jedan od brzih objektiva, dobili bismo neverovatne snimke. Dok je Samsung Galaxy Note 10 Plus koristio sve mogućnosti kako bi isporučio pristojne slike u svim uslovima, dotle je za skoro isti rezultat fotoaparat bio u automatskom modu sa osnovnim objektivom te je koristio oko 15% svojih mogućnosti. Mobilna fotografija je definitivno dostigla nivo gdje vam običan digitalni aparat i nije potreban, pogotovo ukoliko koristite automatska podešavanja i povremeno želite da zabeležite neki trenutak. Uz sve to, kamera je samo dodatak savremenog telefona, te je dobro znati da nam je uvek na raspolaganju. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom nešto drugačijem klipu. Naravno, ako imate bilo kakva pitanja ili komentare, pišite nam ispod, lajkujte video i zapratite naš kanal ako već niste i do nekog sljedećeg klipa ostanite uz vašeg e-savjetnika.